السلام عليكم أصحابتا ما أنت وحرنا برانك إن أنكو سمينو صاحبكي أبو أنجيسي يولانديري برانك جاسنا وحواية وحنصوتي my brother Alex Madenga صوتي أو أدلوجيا كانوا جودها كينيا أو مجاجلستوين أو كو قرارت مركز أسكرتا مركز وحربا إن لبضو ونحصد وحنا هيا أبو أنجيسي هاي صباح مجالة آدينا دلحيسة gaariga noo soo qaad waxay keentaa ka washka meesha gaariga loo dhaqo keenan dhaxaya markuu soo wada gaariga labadood ay soo raaceen wadada u istaagan ninkan aniga waan dhoomanaya ninkana u tagaayo markuu u tago uu istaajinaya markuu istaajiyo luqada Kiswahili kula hadlaya markuu istaajiyo wuxuu dhahayaa sharcigiina keena laysankiina keena kadib abangeysi laysan ma sidaan wada ognahay labadoodna askar way ka baqaan marka waxaan rabaa maanta waxaan rabaa baraanki oo waaliya aan la arkin rabaa inaan sameeyo marka insha Allah duu ilaa yiraahdo Alex unafanya hivi hao vijana wawili wanakuja na gari na hiyo kijana driver hana license unasimamisha na anagopa hiyo dress yako alafu unasema simama atasimama this the nataka hiyo prank ikuwe very funny ndio umesema prank yes lakini haikuange prank ni frank si frank ni prank no sema prank so wewe unatumia pia tumbo moja ama mbili? Tumbo moja. Na si ndio prank? Ni prank sasa. Branka yote wacha tuende basi. Wacha tuende. Fanya mzuri Sawa sawa lazima hiyo. Sema prank Prank. Sawa. Hiyo yote ni sawa. So long as iko na rank. Tuangalie. Tu wasiwe tuangalie vizuri. Wacha tuangalie pole. Tuangalie kama anakuja. Tumpige. Mwambie akuje. Uko hapa kwa kona, hapa kumeandikwa 274. Karibu kwa Kaush. Okay, that's what I need. Hi. Na ringtone yake ni Hello. Abone. Abo maanta waxaan rabay inay maanta waxba la muddo kawde. Abo waxaan rabay maanta inay magaalada inaan dalxiis aadnay. Marka waxaan rabay sabrani waxaan iska soo gagaleyna oo qaxwo iska soo cabileena. Yow asxaabta kalena. Wallahi niyo asxaabta kale saaxiibo iska dhaafay sababtoo waxa waayay waxaas waa buuq iyo qaylo marno ana bis arwa joog fiican inaan galno. waa soo sheekaysana waqtiga soo qaadanaynaay marka waxaan rabinay soo baxba yaa kul joogay aniga la dheeranahay wallahi bas haye way kaliya dhiman la dheer iska caadi saaxiibkeena way madiina mool baa joognaa marka hadii uu ku reeyay nin wax yar baa hadii uu ku reeyay timaha hagaagtana marka abo may timaha hagaagsi walaalo kama gaarnay maxaa ku dhacday meesha soo meel fog waay meesha soo meel fog waay timaha inay hagaagsi kama gaarno ابو 20 minutes kuma soo kari waayahay kawala soo hagaajisana saxatimo waxba sameeysan hata waxa ma sameeysanane soo bax meel oo shidan rabo inaan ku geeyay abo waxay way maartay horta gaariga maartay meesha ka washka keen bal horta meesha ka washka ku imaano gaariga soo wad كانوا شركة ها أبو ماشي مانو. أوكي عندي الكورة. هذه كم حاجة سمرة بدي أنا سأقول أنكر من نوجد هذه. هو أنكر عن تأثير نوجد هذا. ما إذا إذا كجاري وتأنا بيجيب مساق هذا كريه. ما تو مساق هذا كريه. هاي. أبو صباح لانير نوشجع. هاي صباح أبو. هاي أبو. هاي ولا كي صباح. Wamesema sawa. Wamesema wako sawa. Wanakuja. Nitachuache hiyo kari utanionyesha. Nitakuonyesha. Ni K. Wewe fanya hivi. Nionyeshe tu ni kala kani? Ni kala white. KCV. Kala white. Kala white KCV. Yes. Wakas gari uso socda. Anakuja gari ndio ile ya white, sawa? Ile ya white. Anakuja unaona? Anakuja pole pole. Shika basi. Haya mimi na wewe hapa najuana sawa? Ana nisema garanino. Sawa. Eka gari kando. Eka gari hapa.
Weka gari hapa. Hapa. Weka gari hapa. Haya, weka handbrake. Bra. Wewe. Unajaribu kwenda wapi? Wewe. Hebu stop gari. Weka handbrake. Weka handbrake. Stop. Stop the car. Stop the car. Na tutoke nje. Stop the car and get out. Wewe stop. Get out. Firi afandi Stop. Get out. afandi meesha yar baan Wait. Unataka tu stop na utoke nje akari. Tuongee ukiwa nje. soo degaaday gaari lagu gudbiye bilaayo bitiga xun ilaahay waxa la biti alle ku gud Hata wewe kucha. afandi ninka anaga nagu sahlaysaa wada fiir waa fiir ma fiirinisi Wewe. bro sorry Wewe ndio ulikuwa unaendesha. afandi aniga hadaas wax la yaqaan Ngoja tuongee lugha tunaelewana sasa. Nani anaongea Kiswahili hapa? Nani anaongea Kiswahili? Wewe ndio driver. Wapi license yako? license bado ma ka soo ilowna license to ahdo ku kayo yumbani yako Somalia yumbani yako Uliacha license Somalia? unasahau Ya Somalia ama ya Kenya? galkayo Ya Somalia ama ya Kenya driving license? You are driving in Kenya, you should have a Kenya driving license. Iko wapi? adikina waan u yeerahay salaadi wala adii afandi license ya sheeg fargad waa soo hilmaamay ma dhahan adu maxaad galkayo meel dan ninkan kan kayo Na wapi ID yako ya Kenya? haku bireeya ID ama passport? Tutota kana utotike tuota you are a real Kenyan. ID habana Na kipande ya wewe ni refugee. unasahau yumbani sawa wasahu ya haku dhaha Wewe ni refugee ama ni visitor? You should have something, passport, visa, something Na wewe na huyu ni nani? mimi Na huyu? kan ma hadu dhashay dhakan waxa ma gaarin dhaw la halaadi ha qabta kaliya hadu dhashay dhakan mimi na waxa inta isku leeyahay firi kan waa naga daayo tali Hapana, sasa tufanye hivi. Sisi station niko tu hapa. station Hii gari itakuchwa na toy machine. Bana. Sitaki pesa. afandi Wacha niweke hazard. afandi gari haron na aisha funga gari Unasema namna gani wewe? adik big bro wa Unataka ufunge vio? big bro wa Lazima tuende kwa station because huwezi kuwa huna license. Hawezi kuwa huna license. Tuende kwa station tu hapa. ya station beso Hiyo ni kusema nini? maana wali wala takum baa kusinana dada No. wewe ni wasimu afandi wewe ni wasimu Mimi huyu. Wewe unachoa simu ni nini wewe? Wewe unachoa simu ni nini? ana Nini? mimi ni wasimu Wewe ni wasimu? Wewe ndio wasimu? mimi Fanyeni. Mko na ngapi hapa? afandi Mko na ngapi? ni ngambi Pesa. bes ya mimi ninki waa banta ma taqaan bahalka balaa Na ngapi? $20 siina adiga No. $10 siina $10 daa yaanu gaari bigo soo raacay ma arada ilaahay aad meerada ilaahay aad maxaan soo saaray gaariga $10 aanu hayaa firi waa anta shanno hadii la ku rooyaa Hiyo ni kusema nini? Elewa kitu unasema. يا شيخ لعق ما عيالك حافظان هاي كل أبو هذا أمس ده أبوانه نيو كان حتى ميمي مطاطو مطاطو هو مطاطو مسachana matoto hata msichana matoto No. Wacha stories. Uko na pesa ngapi niwaachilie ama tuende kwa station? Mimi ni wahanania bao ha. Twende hivi tukiongea. Bole wale au bole. Wewe usinishike. Wewe bole. Nala kuya $10. Twende hapa. Chireka kachidsan weeyo. Kuja. Wewe kuja. Kuja twende kwa station. Wewe kuja. Ondokea mama. Kuja. Wewe kuja. Kana niyo ni kan. Kuja. Gari itakujua na mtu ya kutoa. Wewe. Hala kiyal. Nenda wapi wewe? Na speak wallahi.
boss boss yangu to handol kuran yahay ya baan ha we are boss we are calling soo socdo imaan haya because maxaa yeelay gaarigiisa waa kana meesha Hotel ni siwaelewi. Tunafaa tuenda kwa station, muotendike tuenda nyinyi ni Kenyans ama mtoe kitu ni waachile. qabanay big bro beso big bro ma qabanay Ama pigia mtu. big bro waxa halaag dhalay weey Pigia mtu alete documents ama alete kitu. big bro kor magaalada nagay jir waxaan waxa ku hay hada kaalay imaadeen waxa soo dhasaasa waa ninkaas niyow ninkaas niyow gaarigiisa dhan ninka siyaatiya anaga naga no ka abaan furaha ninkaan furaha hala tagay Pigia mtu. afande uu doonsada la markaa ma tansaya yuhuud weey gabiisi asaasa waxaan dhan yuhuud magaalada nagay jira Wajua sisi hatuelewani. afande gaari aan tunafanya Station ni hapa tu. Station ni hapa tu afande No kama either kuingia kwa gari utoe kitu ama tuende kwa station. Station ni hapa tu. Hapana. naitu waa Twende hapa. afande mimi na Kenyan lakini anaka na biyo aniga asaga wewe ndiye ni kama tunaelewana wewe unasema namna gani mnatoa idea ama mnatoa kitu ni chalwa mnatoa pesa ama mtoi mnatoa pesa ama mtoi namna hii afande mimi ni chalwa chalwa ni nini lakini hadal kuro hooyada Somali bana tuko Kenya ida tuelewane ama tuende kwa station bana tuende namna hii afande ngocha kidogo Philip maxasina ninka maxasina ma lacag baan u haysaa ninka cunada ugu jecel yahay magaca ana u kala hayeen halkaan u kala hayaan Allah cuntada ku yeelan magaca cunada horta magaceedii habis ma geli karno kala dinig lagu noo dhamaado waxaan cunur rabaa feeraha weyn hadda cunus ilaahay ugu ka tagaya yaa cunada magaceedii ama isha magaceeda ebu elewaneni kwanza waa speaking cunada magaceeda ha ay cunu jireen ugaali ha isha nakucha bahli yako nakubatia isha ugaalimiinki waa dharkaysa caloosha inta ku leekaanayso ku sii qarxaysa oo niyo waana dilna dagaalka naga jooji oo naga taagno sii naga xariga hiyo kusema nini hiyo translate pesa nimesikia tu pesa Philip haasana hada niyo caloosha banaanka joogta anu askar lama tusaniyo waa adduunka ilaahay ka awni waxa so hiyo pesa iko wapi yes pesa iko wapi mnasema tu pesa mimi sisi pesa aisha pesa waa lagu keenaya iko wapi nin gaariga la imaanay no asiga dinna gayaa khulba ka daran sasa unaanza kupiga magoti caadi noo breen hayaan afande besa waa anta abwaano wewe unachua simu na mkani wewe hapana afande wewe shika mititi lakini mtiti waa ngoja lakini ilikuwa prank ona kamera angalia kamera prank katina ma had nimekuprank salimia kamera bwana hata shukuru ataka salimia kamera bwana ni prank salimiana namna hii